mafhungo nga Rofhiwa Tshikovhele. Lo kovhela ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo. Ngudo ntswa yo bvisela khagala uri vhathu vha fhiraho milioni dza maḓana maṋa ḽifhasini vha khou lwa na u tsikeledzea ha muhumbulo. Dzilafho ḽine ḽa vha hone a ḽi shumi kha vhanzhi nahone hu na ṱhoḓea ya dzilafho ḽiswa. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Harvard Medical School yo gandiswa kha The American Journal of Psychiatry. U nwesa zwinwiwa zwa u engedza mafulufulu kana energy drink zwi nga vhanga u oma ha lurumbu. Kha bammbiri yo anḓadzwaho kha dzhenala ya BMJ Case Reports, madokotela vho wana uri munna wa miṅwaha ya henefha kha 50 o oma lurumbu nga murahu musi o vha a tshi nwa zwikoṱi zwa malo nga ḓuvha. Tshikoṱi tshithihi tsho vha tshi na khafeini ya miḽigreme dza ḓana furathi. Khothe khulwane ya Thohoyandou ine ya khou dzula Waterval yo ṋetshedza tshigwevho tsha u dzula dzhele vhutshilo hoṱhe vho ha vhapfani Eric Mundalamo. Muimbi wa muzika wa gospel Funanani Patience Mbedzi wa miṅwaha ya 41 o thuntshiwa lovha nga tshifhinga tsha mushumo wa kereke wa mafheloni ya vhege a Paseka Mahoḽa fhaḽa Makonde Shaḓani. Mukalaha wawe vha vhapfani Eric Mundalamo vha miṅwaha ya 55 beiḽi yavho yo phumulwa vhege mbili dzo fhiraho nga murahu musi vho tenda mulandu. Kha ri pfe musi muhaṱuli vho AML Phaṱudi vha tshi ṱalutshedza tshigwevho phanḓa ha khothe. Is making the following order. The accused is sentenced to imprisonment for life. That is the sentence. Zwi tshi kha ḓivha zwo ralo, mukomana wa mufu vhane vho amba vho imela muṱa vho sumbedza u takadzwa nga tshigwevho itsho. Hai, riṋe vha muṱa ro takala nga maanḓa. Vho Mundalamo vho fhiwa tshigwevho tshavho tsha life, vho fhiwa zwo vha teaho u livhana na mulandu wo vha u ita. Hezwo zwi khou gudisa vhadzulapo vha fhano Afrika Tshipembe uri kha ri gude u vhulaya, a ri fhungudze u vhulaya, a ri tou lingedza u solva mafhungo. Mara nga u ya nga riṋe vha muṱa ri khou pfha uri ro farea zwavhuḓi, mulayo wo ri ṱhogomelavho a ri tsha gungula, ri tsha lila zwino, ro takala. Mthetshelesi are na maṅwe mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana sala murahu vha nga ri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vha vhuyana na o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha I fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Valrand Brands I hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede I khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Valrand Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.